ruling fraction report for the previous event. Men's 100 meters backstroke. Disqualification in heat number 5 in lane number 9. Der var en diskade i heat nummer 5 på bane nummer 9 i det tidligere løb. Her i 100 meter brystsvøm med kvinder, der har vi som sagt 6 heat. Og der har vi 2 danskere med i heat nummer 3. Der skal vi på bane 6 se Louise Dalgaard, og på nummer 4 i heat nummer 4, der skal vi se Rikke Møller Pedersen. Og Rikke er jo den nordiske rekordholder. Hendes nordiske rekordløb på 1.03.74. Rikke Møller, hun har også mesterskabsrekorden. Den hedder 1.04.12, og den er fra Chartres. Så er det i 2012. The first heat of women's 100 breaststroke preliminaries in the pool, and we have altogether 6 heats in this event, and the first one won by Anastasia Malyavina from Ukraine with a time of 1 minute and 9.39 seconds. Official results now.